tang mawai mane aju Phalee Ngarumphung Baptist Church li jingum sakha varasi kesawi songsa 1923 aina tuida aju 2023 rasungda Brevran na nawi mibingli nawi church li nawi hakmaha ot sagahai nawi ningadong sagi sakwai kalanali ningashi phongsok ngrum khwai abam gadong aina prohobrevran nawi shimhli raselda aringaya prohobrevran nali khorum dali prohobrevran nang John bida ithumui program hi nana tharma thang mida Rawi mangla ka tharawi pangshop ji tum saki gisa sampang bai khwai awabran nang John milo nanei tum sai goruwi khokrum hi nawi ka tharbam likhui milo Jesu Christo mili bone amen Our presentation we atom kika vaisa se in aming gym matang pasok mike atom majang sakla mga hilira laga ngaranai dakle present hira khimilo kreli PNBC full-time employees hi pata mike na tumna maron ra khimilo firstly Reverend Yang Maso Kriwo pastor kala awi aprevu Mrs. Nalara Milo, Matang Raki Milo, Atamazang Sakse, Kalaju Matongli, A. Mathod, Assistant Pastor, Kamateli, N.G. Mahal, Accountant, Ju Matangli, R.N. Yarinso, Office Assistant, Matangli, M. Ramgahau, Jokitar, Matangli, R.N. Yarin, Beyond, Jui Matangli J. Chipemi, Driver, Kala R.N. Christensen, Natumna, Maron Ra, Laga, Ranai the Clay Gift Jirakwi Milo. Ladluidakshi Pamike, Reverend Yang Maso Kriwo Pastor, Kala Awi Aprevu, Mathod Assistant Pastor, N.G. Mahal Accountant, R.N. Yarinso Office Assistant, M. Ramgahau Chowkitar, R.N. Yarin Beyond, Kala driver Kani J. Jipemi Aina R.N. Christensen, Kala Hiwi Gift he Centenary Planning Committee with Chairman Nangalan Mirano. Ning Shila Kaire Our PNBC li laidak laidikan board sila President Ngaranay de Laye ina aming basok mike natum naraki milo A. Laksan, K. Irene, R.M. Ningter, R.N. Vangam, K. Moses, K. Pamjing, A. Mahapang, R.N. Ngatang Mi, R.S. Kapungam, R.M. Karanjao, R.N. Paisho, R.M. Paning Shang, R. Mila, A. Kusuila, N.G. Ungtingla, lastly but not the least, late R.N. Pungmi, Hitikan Salaga Odram Mutasaye, 2022 Lima, one Satwika in Ajin, Awivang la Church na President Ngaranay de Laye.
kala late Ngarumphung miwi present hishim kurnarang ran kui milo. Mathangli CYS chairman ay na Women's Society Chairperson na ready sa may salo. Ning shila kaire RS Bereshang Chairman CYS Chui Mathangli RN Root Chairperson Women's Society nanin lakra kui milo. RS Bereshang ay RN Root nanin la ranay dakle gift thi kara kui milo. Okay, ani ayarli wat kasali zangai ara kada gift leifi. Okay. Hila de introduce sa mingai aju hi akha hak mahada miyon de klei nidre hili technician sa mi de klei ayarwi narang ajon mi de klei Kreli SV Jahangam an provider ne SA Enterprise. I repeat, SA Enterprise we ahidu sharnaw ne Reverend Oja Mayon Singh Muinaw we church member akasada hili sing the clay nidre hili shijin the clay equipments kadong video renu photography kale editing etc. Hita sa the clay dong hi ana free of course na itum nikhi kala church masala Ramnaw hili kala church hili kala above all rivrali legacy azak sada hada ningdong lak aina kadom mi the clay wivang church in a legacy azak sada na wivang da kif ngranai the legend na oja nala rakhi milo SP Jahangam nan rakhi milo kala yari itumbing nala Tadiyo make up dang John mi gapai jiva our YouTube channel laye Esther SA Enterprise laye jena itum nala ara mobile with technology adam ne jena itum na subscribe la samilak seg ji ha da hangsangai ye gala dargar sa adam saran lila homilak seg ji hangai ara SB Jahangam ni madangai la awi team si leide laye ina mingba shok mi ke na tum nala stage li ranai de clay present here karaki milo in aming jiba shok mi ke na tumna rakhi milo damsing makang PS yung aning MW ngating hor pari kuman kala CH Indra hina aming bing hina grifir karakhi milo Okay. Designation lapon da hang miao ke damsing makang hina video and photography PS yung aning na editor gala cameraman MW ngating hor operator and cameraman
Parikuman online editor, CH Indra hina cameraman hidada nitre hili atumwi shurukukui mangaina itumwi kamyon hili lama pungpang sak tele jihi ashangvu kazibai da hili hangsangaye.